kumslo inavi awunaki chre asazani chala katanikini nomukupungu ishe ga khasa sa kithe akoto kami pitsni the Jerusalem Post sasa kithe no pikeuno Egypt ga khu yepe kano Palestine Hamas terrorist galami Gaza Strip langwa ke kovila pikeuno Israel ga khu gushmi kono nong kumtsa pitikave na sake tikauno no Hamas galami kono kithe no Israeli Defense Forces gushmi ko gizla surrender shikhavelo EPP Ileno Palestine Hamas terrorist galami kono Egypt ga khu yepe ka coach le kiuno Salanamo Israeli Defense Forces gushmi kono alikano ningu vakipitimo ke pushaye ningno awishnem ga khapus panong gizla surrender shikhave ke pushnani EPP Itari the Jerusalem Post sasa kiteno pikiuno Palestine Hamas galami kono aiga alo ngoche kiu a kumtse eno panong no plache kiu a kumtse kha thawets nyano Israeli Defense Forces gushmi kono simen tomo situvai EPP Itari Israel ga ko Defense Minister Shakyu Israel kachno Pana Israeli Defense Forces gushmi ko azaz kiuno salanamo ningno Gaza Strip yegulo aiga lo Hamas terrorist galami kono ngoche kiu a kumtse shiptha khawets ke pushaye Hamas galami kumtse kha khawe ke pushnani EPP Tigauno aiga lo tanal kumtse shiptha khawets lo EP pana Israeli Defense Forces gushmi ko azaz vai EP Ena Palestine Hamas terrorist galami kumtse pitikave mo kektolo ye ningno panong sas agushi ke pushnani EPP Ayeghiqha Muslim ga khu kongo Israel ga khu pela alhokutu akna kumu khana kamsa kana penyano ovq salolo United States of America ga khu President Donald Trump no peace agreement Abraham Accord EPQ mla pelq tipolo Kazakhstan ga khu ke kisuveniano jamche swai EPP asa kitino pikino Kazakhstan ga khu ngo Israel ga khu no chirtoko photoku kinim pelono ishitolomo akna Kumoshi chamoi eno aga kukmano awushi chamoi EPP eno aksau kiu ga ku shachini EPP eno Ayeghiqha Muslim ga ku kamino adodolo Israel ga ku sas agusha chin kimo Kazakhstan ga ku ke Muslim ga ku laki kimo ishik tolomo Israel ga ku sas agushi chamoi EPP Itari Donald Trump na Palestine Hamas terrorist galami ko vilop bikiuno eno international wushmi ko ye Gaza Strip yeglo puveni pi kumsau vai EPP eno Hamas terrorist galami kongo Israel ga khuno flagship joshnya ke EPP ikemo Palestine Hamas galami kono isalumo ke pusaya anong so igona argument ke pusnani EPP United States of America ga khu President no pikiuno Nigeria ga khula Boko Haram galami kono Christian ko alhoku tu argument je ki wongno ino Nigeria ga khu yipika vilo Boko Haram galami ko pelo Christian ko argument pekelo eno la khavelo EP aza panong tsikimo Nigeria ga khu yipikano Boko Haram galami ko la kha chmoi eno Christian ko ye so sho chmoi EPP salanomo Boko Haram galami ko no tamono Christian ko argument ke pushaye eno panong kumtso pitikave penyano ni United States ga khu gushmi ko Nigeria ga khu la puve ke pushnani EPP eno American Department of War mkologi ino azazwai EPP asa kiteno pikiuno United States of America ga khu Defense Ministry ko ye itihi Department of War ipikucheni EPP India ga khu Manipur state lo ovq katanikini no mukukchumpe moza ke kuthu salolo no meitei mi kono kuki zo mi ko sas agusha ovq gongno kuki zo mi amko khami akoto no KNO mkongo UPF mkono meitei mi ko sas kumsa kuna moveniano Ayeghiqha eno Ayeghiqha ko lo ngoveniano separate administration momo union territory yegi rangono ishik tolomo igona kapta chikimo India ga khu Ministry of Home Affairs mkono plosmo ve EPP eno itari panong no kuki zo mi ko coach le kiuno ni India ga khu yipikano separate administration momo union territory yegi ye no kuki zo mi ko tsukepu kyo momo tsmo kepu kelo nimno Manipur state la ashai kamvilo engineer pe EPP eno panong kakumse ku kila ku wala kila ningno panong villa engineer pe EPP eno TM Ministry of Home Affairs mkolo Northeast Supervisor Shakyu AK Mishano pe EP itari ku kizomi KNO mkongo UPF mkono MHM ko villa pikiuno ni ku kizomi kumzurong no Union Territory yegi igono ave pushivai eno agushi hipulo meitimi mkono ni ku kizomi timi akhekni show pitivai eno agushi hipugong no
ni ku ki zo mi timi khatni ho so so no panong ki alu khwe no panong ko so so pen ki wong no ak to lo o kha vai ipi itagi ku ki zo mi ko no Ministry of Home Affairs mo ko vela pi ki no khagi ye ni ku ki zo mi ko no ko na che ki ye hi pa ko ye Manipur state ye ku moi ipi eno Manipur state ye pe kono ning so ai pe che moi ipi e ki mo khagi British mi e ke kono ning so ai pe che ipi ena ko British mi ko na ni ku ki mi ye ki kom se kwe no ide o khawe ki no ni ku ki zo mi ka ko kom se no ning so ai pe che ipi Manipur police mi ko na pe ki no YouTube channel kamilo video ju to laki lo Manipur la agalam ko laki go lo no akhalo khawe ki laki ye Manipur lo agalam ko kumoi ipi eno timi kuna kona akhalo ajuto tipo klave kino nyungna phulve ke pusha ye ajuto klave ke koso arguments ke pushinani eno legal action look ke pushinani ipi ahunaki toku takani salolo NDTV World News sa giteno pikeuno ahunaki sini mucholani salo avelo Brazil gaku Parana State Rio Bonito do Iguacu ipiku townlo pasa pora iguna akum to laki ige ipi eno asalagi iguna gove ipi eno tlena timso akakuk haveno timi akhetsni na lhopu so izavai ipi itagi asagi tena pikeuno tilena tim thive ke kongo izave ke koye pasa pora iguna akum to ige kiuno ige kluk tomo itim yoko vukar potoi fule khave kiulo akakuk have ke ko eno izave ke ko ipi itagi asagi tena pikeuno pasa pagati po ye minute kitilda dolo likino ige ipi itagi asagi tena pikeuno pasa pagati po no ai ke do laki dolo likino kilometer akhekni nal hopu otol vecheni ipi ena tie mile akhekni nal hopu pu ipi ena pasa pagati po no Rio Bonito do Iguacu town lo aki kungo aki piki kungu roof tomo fule khave se ipi itagi NDTV World News sa gitino pikeuno Rio Bonito do Iguacu town liki kumono Parana State tipo lo apugi kamilogi pasa paga tipo ige ipi ikimo apugi tipo kola ye timi tive kiu mumu izave kiu ye kumu kai ipi eno ado kamitiu Brazil ga ko President Luis Inacio Lula da Silva no pasa paga tipo ige kiu gongno avec sa xolve ke ko phujun kiu gongno Pana Minister kami eno disaster relief team kami tlena puway ipi eno tie weather authorities mkono pe ipi ahunaki tache tupulani salolo NDTV World News sa giteno pikeuno mucholani salolo Africa yegalo Mali ga khula ngo chekeu India ga ko mi timi punguye Islamic State of Syria and Iraq ISIS galam yakongo Al-Qaeda galam yakosas kamza laki shi chekeu agalam mkolakino pano punguye angkalana galveno aktawla sawai ipi ena India ga kumi timi pungu tipako ye Mali ga khulo company la akumulation na uve ke ko ipi ena pano pungu ye kiswa ke la phumla wai ipi ena ti agents friends presi sa giteno pe ipi itagi agents friends presi sa giteno pe kuno Mali ga khulo Al-Qaeda ga lam yakongo Islamic State ipi ke ga lam yakono alho kutu akna shiche ke wongno Mali ga khu military junta yepi kono aga khuso alokuno si ayepel chamoi ipi ena agalami hipakono katani kinina chiknim pelono timi kuno kono Mali ga ku hujinena ikeno panong galve kiu ye tim ko mo sibai ipi ena ko panong no katami ga kumi tipako galve keno panong no ruka panong tsmo kela ye panong na kigide poche moi ipi ena overkill amthaki loge United Arab Emirates ga kumi timi kinige Jamaat Nasrat al-Islam wal Muslim JNIM ipi ke walam yakono angkalana pama galve ipi ikimo ruka $50 million panong sweke tiu panong no United Arab Emirates ga kumi tim kmaye ki de povai ipi ikimo ruka de po ye khu no panong sekela pismo Pakistan ga khu ngo Afghanistan ga khu no agusha kiu hipo tave pen kiu gong no Turkey ga khu Istanbul pogelo gotu aktu third round peace talk sha kiu hipo suche dolo Pakistan ga khu usimya kono Tupulani salolo Afghanistan ga khu Karadhar province Spinboldak district lo mortar bomb shell kami vesivetse kiulo timi tso vekipitive no timi pungu izavai ipi ena tim tso akakha have ke kodola kami
azana ko eno khamie itimi ko ipi eno tlena aki kutungo hidi shi je kyu a khami ship sawai ipi eno aga ku kuma no ceasefire sha kyu se che dolo Pakistan ga ku ushimi ko no Afghanistan ga ku alo bom vese vese kyu ho no Afghanistan ga ku officials ko no Pakistan ga ku aki pimi se ipi panung no pikyu no ningu no Turkey ga ku Istanbul poglo ceasefire ga no ag kapcha shi ve kemu Pakistan ga ku no ceasefire ye za vecha vai eno ai za hipo pa pe chemo vai ipi I gona akipimi Pakistan ga ku sei ipi ishu sa kithe he pado nang kam se shkam thi